garancija malo lakšeg posla kasnije, ali moramo se paziti. Ovdje, evo, pogledajte, prva akcija i fenomenalna obrana Uzasa, Lemieux, strani, tko zna, evo pogledajte, backendom i bravo za Uzasa, vrlo teška i neugodna situacija, zato sam upozorio u prvoj sekundi, nemojmo se zavaravati da je to Zava, Božić je na bekovskoj, međutim ništa. Još jednom Green Tree, Bak sam, nema gola, fenomenalna obrana. Da je obranio Tragust. Tragust je ispružio hvataljku i točno unutra je uletio Pak. Sve, u principu je sve dobro napravljeno, apsolutno je, ne možemo zamjeriti ništa Baku, međutim nije dovoljno bilo. Dobro smo to odradili. Ne, ali ovo ipak još jedna obrana. Dobro. 10.000 gledatelja u areni za hokej je malo. Toliko su hokejaši bili atraktivni do sada i treba će dobra potpora za završni dio ovog prve faze natjecanja. Da sigurno treba, nismo još osigurali. Prve, Božić, Miller, faul. No foul. I sada 3-1. Teško za Martinovića, golman. I gol. To ništa se nije moglo napraviti. I to je 1-0 golom Barleta, njegovim 10. golom. Ali moram reći da je to očekivano po onome što je pokazao Innsbruck u ovih 15,5 minuta i po onome što je pokazao Medveščak, ovih 1-0 apsolutno je zasluženo za Innsbruck, puno više odličnih šansi. Ovo je bilo 3-1. Da, nismo vidjeli da vratimo natrag onaj faul tamo. Dobro, o tome ne govorim, o sucima ne govorim o igri. Faul je bio, nije bio suđen, ovdje se ništa nije moglo napraviti i Barlet 1-0. Naravno da je daleko. Nevjerojatno, neću. Evo, hvala vam puno. Fino je šteta. Ovo je velika šteta i sada pogledajte 2-2 i zgoditak. Još jednom strelac Barlet 2-0. To je jednostavno, to je ukleto u hokeju. Prvo se razbranio golman Innsbrucka i začaran je bio gol, a sve zapravo što ozbiljno zaprijete i puknu odsjeda u golu. 2-0 Barlet. Predstoji puno muke i borbe Medveščaku da okrene ovaj rezultat. Vidite kako je ovo. Ovo vam je pogodak idealan. Kad sanjate gdje pogoditi, onda se ovo dogodi. Onda dosanjate. Da, dosanjao je Barlet i ovo slaba momčad za njegove kvalitete. Evo jednog izvanrednog dodavanja. Visoki lob i bravo Uzas. Sada je to bi bio šok. I još uvijek nije gotovo. I gol i to je zaista šok. Insana 3-0. Vrlo šokantno. Ovo je šok, mora se priznati. Sve ulazi što god puknu u ovoj drugoj. Insana, 5. njegov zgoditak ove sezone za beka. Pogledajte, jedna obrana, povratni pak, vrlo loša pozicionirano sve. Insana ispred Korena, ispred njega i ništa, nikakve blokade. I to je sad time out zatražen od našega trenera i sada ima još jedno pitanje se postavlja. Hoće li Kristan na gol nakon ovih 3-0? Pa za sad ne odmah, ali se sigurno sad svim silama. Prema tome moramo probiti. Ajde Perković. Faul, ovo bi moglo biti ovo je problem. Ovo bi svašta moglo biti. Da vidimo da je Perković ok. Da, bit će kazneni udarac. Važno da je Perković u redu, jer udario je u stativu, pomaknuo je gol.
Dobro je da je tvrda kaciga i tvrda glava. Ovo je gadan udarac. Ovo zbilja izgleda ružno. Ali s obzirom da Perković izvodi kazneni, očito je da je sve u redu i da je imao sreće da je udarac bio pokušaja. Tako da ovo nije jednostavna zadaća. Strašno nam treba ovaj gol. Ništa. Šteta. Treba nam i dalje. Dva su načina. Jedan je način da se iz daljine proba, drugi način da se proba u driblingu. Većina igrača ide na dribling. Vidite, ovdje je pobjegao pak. Na kraju, kad je trebalo forehandom završiti, Martinović, vraćeno za Grintrija, Perković i opet ništa. Miller, ide li to unutra? Ne ide ni to. Bušar je promašio. Ide dobra asistencija za Grintrija. Ne je ni kroz noge išlo. Igrača više nismo iskoristili. Gol, neće ni to. A Bože. Bile otvorene za Perkovića. Grintri, odličan izlazak s gola. Kad imate ovakav bendi udarac, onda nemate mogućnost prevelike preciznosti i to se upravo dogodilo. Idemo još, imamo minutu 0:08. Bak sam, ajmo! Nevjerovatno. Idemo! Kostović, Sertić, Kostović, još jednom ide li... Kostović se bori ko lav, svaka čast. Bravo Dario, šteta, odlično. Kuda to uđe 6. Minuta i 10 minuta druge trećine je nevjerovatno što radimo pred golom. Možda nemamo niti... Evo gola. Ušla je gola! Je, nevjerovatno. To nam je trebalo. Ne znam samo... Se sjećaš da smo rekli da krumpir mora ući. Evo ga. Sada, da ne griješimo dušu, da ne dajemo lažne nade. Ima samo 5 minuta i 13 sekundi do kraja. Tako je. Ali, ajmo se dogurati do produžetaka. Ovo je jako dobra stvar koja se dogodila za našu momčad. Evo, pogledajmo još jednom, Sertićev udarac, točno, Krumpir je ušao, moralo je, nemoguće je. Ovo je možda bio 45. i 6. udarac na gol Tragusta i sada je time out, sasvim logično. Naravno da nas čeka još puno uzbuđenja, tko zna hoćemo li imati sreće, ali kada idete ovako, kada igrate sa srcem, ovo je nagrada i tako smo morali igrati, jer nemojmo zaboraviti, računajući petak, ovo je bila 5. trećina. Dobra šestorka, važno je osvojiti Buli. Ajmo Brian, bravo, Vinci. Brian! Ništa bolje se nije moglo dogoditi. Iz prvog udarca, nakon samo 5 sekundi smo zabili gol. Ajmo u dramatični završetak. Već je dramatičan. Ovo je konačno da nešto uspije nakon svih tih 100 udaraca. Tako je barem izgledalo. Izvanredno, skrenuto točno u visini kukova, nikakva velika visoka palica, izvanredno. Upravo bio garancije, dobio Albu 3:1. 3:1, samo malo da vidimo. Idemo do kraja! Green! Pogodio je Naglića. Ovo je faul! Vani Buli. Nevjerovatno! Sudio je golmanski prostor. Naša draga režija. Ima. Ako može režija pokazati to, suđen je golmanski prostor. Ni blizu golmanskog prostora. Ali čak ni blizu. Pogledajte, molim vas što je sudio. Gledajte, 30-40 cm je Naglić od golmanskog prostora. Pogledajte, molim vas. Pogledajte što je suđeno.